Dr. Laltana tiyan ko tlang lon. Dr. Laltan puya vi ani zan hian a munakal police te chuan thilpoi mo chi hrang an la khoma an nu chuina le thu buai an chai chhona ta na an man te chu pulal ramlo manam te police officer chuan enfi atan athona chung te chu pakhatna Mary blood sample pahnina Laltana blood sample pathumna Laltana slipper palina an vi na chemte ni a riat pangana vi ani laya Laltana korhak te ni in heng te hi Aizol Forensic Science and Laboratory a enfi atan thonani tin forwarding letter ransiamin poi khoi tu apu thisen bur te khat chu tur lamchi atel le tello laboratory a endik turin ngenna siamani a thon ani ta bokani heng an thilla khom hrang te chungchang le an thil mu te hi a indotin ko ta tarlan ni in thil ti sual tua pu te lam hian soibuai du an neyam ti zo zel ani a Dr. Laltan puya thisen sample hi mirin tak pani mu lai ngeya an lak ni in an zinga pakhat chu pudeng mingthanga Kulikon branch YMA president ani a Mary ukilten an soibuai lo adot lea chuan Laltana an vi na man ruani ngeya riat chome chan chemte inchi som pathum zeta sei a hnuai lama thisen lakai an man chungchang chhop chhuale ani a he chemte hi a phong inchis nga a sei ni in a hriam lai a blade chu inchis riat lai a sei ani amantu police officer rosang pui chuan an chemte man chungchang soin poi khoi tu a pu hi mi a vi na chemte la turin katia ma se aron la du meilo a hnu dewa tui khoi na sira tangin aron la a silfai hlek ni to ma se chemte hnuai lama thisen alakai ti ka mu dreamline chemte ni in a chemte a hian a minga inziak nge chemte da na tur plastic bag kan zong na in a omai lo awangin lekha kan mu rem chanin kan tuam ta ani chemte hi mirin tak te mu lai nge in kaman atia mirin tak ati te hi Laltana ta na thu hretu ading pizo ming liani le Miriam lal sang zualite anni poi khoi tu apu te lama trengin chemte man chungchanga soibuaya omlo viani laya Laltana kamis hak adum avara trial po mirin tak pani te mu laya man ni in anjinga pakhat zokhi pudeng ming thanga ania thil ti suala pu te lam hian adik ti in an pom thlap hetiang bok hian Laltana slipper police ten an man chungchanga po soibuaya omlo apasal vitlum tu apu Mary thisen sample mirin tak pani mu laya an lak chungchanga po soibuaya la chuang lo ti chuan heng te hi tu thisen le thom no nge ti hriat tir mi alo le anei tu tar lang loin laboratory a te satan thonani a lal chan zo le tilal ro puya ten an lo endika an endik na tranga an thil mu chua chu hetiang hi ani lal chan zo report ngai thla masaila Aizol South Subdivision SDPO ne na trangin December ni som pakhat sang ni som nia biological lam thil panga kadonga heng ka thil don te hi a ran thewin le kha khong bo ma da ani a in char vek bok chung te chu ti in police ten Laltana te in atanga an thil la khom chi hrang te kha tarlan ani a Laltana kamisi a ban tlon ani thu tarlan ni in a slipper hi teal blue an ti mai rong dum po le a hring in cho polin asiam ang rong hi ani enfia ani nuwa Laltana thisen le athom no ba ka chemte a thisen kai chu ain ang vek ti fin fi ani a result hi SDPO ne na thon anita ani lalro puya point December ni som sang ni som nia Aizol South SDPO ne na trang hian plastic bur te achar na a la inchar thlap thisen sample milliliter nga vel adon thu soin a thisen nei tu ming a inziak lawa TOX AZL A60 chau a inzia thu asoya he a thil don hi scientific method hranga laboratory a endik ani nuwa tur lamchi engba a mulo ti soin a thil mu dan report hi January ni riat sang ni som ni pakhat khan SDPO ne na hian a thon vele tabokani laboratory a an enfia na atangin an thil la khom chi hrang chemte slipper le kamisa thisen kai le Dr. Laltan puya thisen a inang thlap ti fin fi ani baka
Mary thihna tur lam chi a lo ti fin fia ani a lepa until en fia na hi thu buai an chai mek na a man tlak nge ye ti pom ani tabokani Supreme Court chuan bakwan takuram dangge a thu buai court sang zo ka an thlen zurui wanga rong taka tual tha na thleng chungchang alo rem to na zurui wanga chia le thahriat na abo veka wanga poi khoita anga chuan lam an siam chu tual that tu ni na ata thiam chan na khop chuan lam atling lo ti in alo nol sak to a Mary thihna hian mi hring chia le thahriat na ti bo mia thei tur lam chi mu ani lo awangin rui chuan lama manga in hum hi matum na chu ader thong ta ani poi khoi tu a pu hian van doi na thlen lai khan dam doi ganza le zu a khoi ti tar lan ni ma se judge ma a athu soya khati hun lai khan bual ina ka oma kachi aina satba ka karui e mawangin thil thlen dan mu mal ka hre thei to lo ti a chiang taka thil ni phung a soi thei loi sia wangin poya khoi lai hian a chia le thahriat na abo lo ti a chianga chu wangin rui luat chuan lama man na tum na chu thutlinga pom ani thei talawani adota chuan ko thutlung na ata na kongro su thui tak poi khoi tu apu an remnat lo tu hril tu chungchang ngai tu chun zom ani le don ta a chu Mary hian a pasal hi tumreng wanga that nge ani ti pal thila that ti chungchang ani Sarkarin Dr. Laltana puyate apek ukil pani te zinga pakhat zok Additional Public Prosecutor Saiming Lian Sailo chuan kota an thu chai rang te chu khai khomin poi khoi tu apu thiam lo an chantir na tur point khal thazet zet mai pani aron chop chuak ta a chung te chu pakhat na poi khoi tu apu tranzonga thu hre tu atang om chun defense witness ngei thu soya tanga alandanin poi khoi na thlen hun hi Dr. Laltana te chung ko janri ei hun pa ngai pel to nu ani a chu tiang huna chuan pindana chemte akeng lu tani chuan tual tha atum reng wangani ti chau lo chu a chan dang om theilo pani na van toina tok tu fapa in apa hliam na tak tuarin apan thu asoya khan apa o ma chemte alabur thu asoi lawa bur se chuan abur ti asoi nge yang chu wangin poi khoi tuin apasal hi a o ma chemte bur reng chunga abok khup zonga atlu ka wanga boral ta anga judge ma a asoi kha thudik ani theilo ti in poi khoi tu hi tumreng wanga tual thata apu ta ani ma se he an pu na hi merite ukil pathum jinga pakhat soraf pradan chuan na takin anial ve ta thunga point thatak tak pho chua turpo anei chunga point thur chua te chu pakhat na poi khoi tu apuin apasal hi mi kuthlang mang tak ani ti le tun trum thil thleng hi ti pal thil thleng liau ani thu judge ma a nge ya soya chu wangin tumreng wanga dan bo chian na ani theilo ani pani na poi khoi tu apu hian voi khat chau avi awangin tumlok reng wanga ti ani lova ruwa man lok ani lo bok voi tam tak vitin liam nual chuni se tu man tumreng wanga ni lo anti thei hau lowang khi nga te khian poilian tak khoi tumna a om lova tin nun na chan ta po hi kutanin thlang nu de ya boralani pathumna van doina thlen hun hi janri ai kham nu ani ti theina tur fin fiana a om lova chu wangin poi khoi tu apu hian ei rong bol lai ani awangin ahman rohman chemte hi tumlok na po nei lovin pindana hian a kenglu tani palina kasoinon leang tun thil thlenga hian tual tha na in a kentel ngei thin lo ruwa man lok na emo midang thiat lova thil ti a om lo reng pangana van doina tok tu fapa khan anu le pa hi anin nial thu asoya kha khan tun trum thil thleng hi tumlok reng wanga tual tha na nilovin in nial thing rim thu ta wanga thil thleng ani ti a chi chiang hle parukna van doina tok tu te lam hian van doina tok tu fanu kumnga mi kha thil thleng lai mit ngeya mutu ani thu an soya ma se case ayo khan deal shoot takin azot lova a statement ala lo bok chu wangin athu soi hi thu poimo lutuka ngai thei ani lo pasari na thil te tham te a an pu na ti chau lova chuan poi khoi tu apu hian mi tha tumna lam hoi thil ala ti ngai lo ti judge ma a thil chi rang an zo fia na tangin a chiang hle ani pariat na
poi khoi na thleng lai hi mita mutu an omlo mita mutu ni a soi om chun nau pang kum nga mi thu soi hi a ko yangi la rin top chi anilo van doina tok tu te lam hian he poi khoi na hi eng tia thleng nge eng wanga thleng nge ti le eng ang bo ruam hnuaya thleng nge ti an fin fia theilo chu wangin poi khoi tu a pu hi holam taka thu boi siam saka char sita IPC section 302 na manga tual tha thu buaya thiam lo chantir ngot chi anilo pakuana tin tual thata an pu hian a pasal thihna awangin eng hlok nama a mudon lova chu wangin tha tumna chan tu remo han tha du na chan tu remo anei lo reng reng ti in ti chuan Mary ukil soraf pradan chuan kota an lo ti thin danangin a thu soi tran pui tu atan kum sang ni som pali atanga sang ni som ni pakhat in kara tuna an thu chai angchi kotin arem dan chi hrang hrang som ni zet mai aron be chan tariap mai ani hetianga kotin thu buai arem to na chi hrang hrang be chana aron man chan bulpui ber hi poi khoi tu apu laka remna ti nep theina kong azon wang ani a chunga ti nep theina chan tur ni alang te chu pakhat na an thu buai chai me khi tual tha thu buai ni lowin tumreng wanga poi khoi na po ni hek lovin tual tha thu buai anga ngai thei tur thil thleng ang chawin pani na tual tha thu buai ni lowin tumreng wanga poi khoi na po ni hek lovin ti palwang liaw liawa van duai na thleng ani ti in atoi zonga lak chuan poi khoi tu hi IPC section 302 be chanin tual tha thu buaya thiam lo chan tir tur em chu ani love ti na ani amai ro chu Jharkhand state tual tha thu buai sadakot kot wara thu buai anti mai apex court in arem na poi khoi tu in voi khat chia kut thlang ma se aman rohmana zirte akut thlang na muna zirle akut thla ka wanga ahliam tor na satdan te be chanin tual tha tum lo hriatani ti alo ni to chuta tanga thil lang chiang ta chu tumreng wanga tual thata in pu na chungchanga chuan pakhat na an man rohman a lo om lo te pani na poi khoi tuin a hliam na lai a taksa chu kutur tu tan thi na thlen ol sam na mun a taksa der thong lai vital patani empty apoi mo ta hle ani tin Supreme Court in puli chairlan nakar raju thu buaya thutlung na asiama thi na thlen tu chu poi khoi tu man rohman a lo om lo a kensa ani nge a muna alak chop a taksa poi mo lai atum nge tum lo a hliam na nge hliam na lo kuta thak tam nge tam lo ti te ba ka adin muna zirin tumreng wanga tual tha chan chi hrang hrang a om theyang a lo ti do bok ti chuan van doina tok tu ta na thu hre tu atang mi engemaw zat le poi khoi tu ta na thu hre tu ading mi pakhat ten judge ma a fin fia na an nei te atangin court chuan hetiang hian thihna chungchang bi ka thutlung na asiam ta ani pakhat na poi khoi tuin avi na chemte dreamline chemte inches som pathuma sei a phong inches nga le a hriam lai inches riat lai hi nial rual lowin man ro hlo om takani pani na voi khat chia vit ma se poi khoi tu hian van duaina tok tu taksa poi mo lai a oma tak avita postmortem result chu chu chiang takin alang chung postmortem result tarlan poi mo zual te chu pakhat na anu te veilama tanga te a chunglam centimeter thuma hla a awang ton zongin centimeter thum le achan ve azaw vi na nu ma omin mun som la ya hriawin chilani pani na anu te atanga te a nuailam centimeter khata doctorin ahliam na tak a en kolawanga zaina thoracotomy anti mai centimeter som paku azaw hriawa voi somli pali zet anchilna a om pathumna azak nuaya tanga centimeter som pali ahla a om pon lama thoracotomy awang thova a enkol tu doctorina zaina centimeter som pasari azaw hriawa voi somthum pariat lai anchilna a ombok palina aban rek veilam munthum apil pangana a ombor le ko chung thren rang tu diaphragm vi tlang ani parukna alung tuam tu hamda vi tlang ni in alung pindan pali te jinga pakhat left ventricle avit tlanga chemte hi alung malama lutin ahnung lama atlang khinga tang te khian poi khoi tu hian
voi khat chau vit ma se rong takin na takin a vita thi pui tham ani nge yani ti achiang tok le ani an point pathum na chauka atanga an in nial boy na mun bedroom ma chome chan chem te lian tak ken lu hi poi khoi tuin apasal ti nat atum nge yani ti fin fia na ani janri ai khamani emo an ei ma ani emo an in nial boy na muna chem te sei tak ken lu hian tual tha tumna chau lo chu en tir dang anei lo poi khoi tu apu hian an bedroom ma chem te a ken lu thu judgma asoya athu soi nge hian thiam lo a chan tira athu soya ama a ok ta ani palina thil thleng lai mita mutu om chun mei chanau pangkum ngami hian poi khoi tuin van duaina tok tu an bedroom ma avit lai a muti a soi hi arin tlak pangana poi khoi tu ta na ding ten poi khoi tu hian voi khat chi avi thu soin chu chu tual tha atum lo ani ti tranfunga tan mangma se an fa te pani kha thil thlen laia in chunga om te jinga anau pangjok kha thok le khata trap chuak thutin a u nau pa a au ngala a u hi an chung te puna atlan chu azui vele ngala wangin poi khoi tu tan midang om velaya kuthak non chi ani to lova chu wangin tranfunga tan a man tlak lo parukna poi khoi tu apu te lam hi van duaina tok tu atanga chemte an phoi chua dan le an phoi chua hun soifia nan hun rem chang tam tak siam sak ni ma se an soifia theilowa thu hre tu rang rang te thu soya tangin policein an ngen nuwa poi khoi tu hian chemte hi chauka a thlengsil na sir lama tangin an omlai ngein ala chuak ti an soiloma he hian poi khoi tu hian ril ru fim takin tuala thatti atilang chiang le ani pasari na Mary lam trăng thu hre tu om chun apa te lama tranga Mary ka zen lal rin ngatan poi khoi tu apu hian apasal boral ta chungchanga a in chir thu emo a sun thu emo kabula asoi ngai lo ati awangin poi khoi tu hian van duai thak ta ka boral ta apasal laka in thiam lo na anei lo ti achiang bok rin heta hian poi khoi tu hian apasal thren adu thu kabula asoi ngai lo an nu pa an in mu thiam lo thu ero asoi thin ati bokani kha chu wangin poi khoi tu apu hian hriam hre hlo om tak bangin apasal hi a that nge ani ti hi rin hlel tura om lova in nial thin rim le thil danga wanga thleng palemo ti pal emo ani lo ti in kot sang zokin hetiang thu buai pania thutluk na an siam dan zul zuin thiam lo a chan tir ta ani tin ko chuan poi khoi tu apu Mary hi phalna nei lova zuina an pu na chungchanga arui le rui lo an endik na trang le ama tongkam ngei be chanin thiam lo a chan tir bok an man zan khan Mary hi breath analyzer mangin zuwa in le in lo endik ni in chuta chuan BSC 95.5 mg oblique 100 ml ania a in ham tling ama ngein tlaidar nga le achan vea kan ina royal steak le zui so pol no ni ka ina zuin turin phalna kalalo ati tin heiba ka hian judge ma a thu an zo fi ana zuwa ina wangin a har fim lova keipo zu le ganja na tho awangin ka har fim bik lo ti chuan na takin kan in nial ta ani atia judicial confessional statement a po zuwa in thu le engzat nge a inero a hriat lo thu a soilang ani van duaina thlen lai khan phalna nei lowin zuwa in ti hi chalkol pen ang fokin achianga MLP Act 2019 Section 6 close through mangin rem turani ati zui tabok ti chuan ko chuan Mary zo than sangi Dr. Laltana puya late kulikon aizol no pui hi IPC Section 302 le MLP Act 2019 mangin thiam lo achan tir ta ani IPC Section 302 mga thiam lo an chan tir na hian dam chung lung in tang tur le cheng nuai khat choi turati ani a poisa choi tur hi a pek theilo chuan kum khat dang atan belang MLP Act mga thiam lo chan tir na thanga tang tur le cheng sang le choi turin ko chuan atia poisa a pek theilo chuan thani dang atan bel don bokani ko chuan Genesis a chuan pathian in vai vuta trangin mi hringa siama a nara nunna tho a tholuta minung alonita a minung satli ani lovin tharau nein asiama chuwangin tual tha thua hrim hian India dana tual tha na tlingkher lopo a chan chu engpo ni se
danin adu khirawangin thutluk na siam turin ko chuan ngun takin ngai tuana aseng doktor za om tak miten an riat dana ama mamo tu te phatsan ngai lo tu rova takati na hian mipuya ngong na hle a that tu chu anupui ani le zel chuan mipuya ngong na le zualani ti in he thu buai ngai tuana a sarkar ukil lam chuan poi khoi tu meri zo than sangi chu zu in na satak ani awangin na le zuala rem an du thu an thlena a poisa choi tur po thu buai danga lo ti to thin angin cheng nuai ni tal ni se an du thu an thlen ba ka a fa no pangte te pathum a upa ber po kumsom pakhat mi lek a pa tho chua manga khosa de chu victim of crime compensation manga zangna domna peturin an ngen heti mek lai hian atuar tu laltran puya chung te chuan poi khoi tu meri zo than sangi chu an tu te nu ani awangin thi tura remlo turin sarkar ukil kaltlangin ko thi an lo ngen ve thung ani heng an ngen na rang le tual tha thu buaya supreme court thutlung na lo siam to dan anin ko chuan meri zo than sangi chu in siam that na hun nei thei kum nau pangte alani awangin tharau le khotlang ta na midang te mangai konga po la in siam tha thei tura angai ani heti lai hian tual tha na thu rim hi ko chuan angai thu tak le a supreme court thutlung na dan bo chetu te laka remna nep tak ko tin a petrin ani chuan ko ro rel na mi puiten rin na nei lovin mimala phubalak na te athlen pal a hlo om thu tarlan alo ni to awang le ngen na rang thlirin meri zo than sangi chu dam chung lung in tang tur le cheng nuai khat choi tura hremaniti ko chuan a puang ta ani ko chuan IPC section 302 le MLP Act manga meri zo than sangi hremna chu kalkop tur ani lova a hran ve a kalpui tur ani ti asoi MLP Act manga thlanga tang tura hremna atlingtlak nuwa IPC section 302 manga dam chung lung in tang tura hremna chu kaltran pui le ani don cho ani kotin meri zo than sangi dam chung lung in tang tura a hremna hi dam chung tak ania chuti rual chuan anung chang le khosak phungin azir chuan sarkarin atan hun tur hi apo toy sak thei thung don ani